أقنعوني ماذا ورد في الوهابية سلا وهابية من يورد نقر الله إلا حديث هناك يطلع قرن الشيطان إيه بتشانو زروابية يوردو تكسبت لك لا يسكنا شاتاقين يلم سلا وهابية عندن كواني يورد إلا ينيانو سدو سدي أدرقوتان ወደ ራሳቸው ስን ይወስዳሉ ነገር ግን የወረደ ተከስ ብትለው هناك يطلع قرن الشيطان አንድ ወርዷል ይሄ ምንድነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሻምና ለየመን ዱዓ ሲያደርጉ ለነጅድ ሰላቸው አንድ ሰው ደገሙ ሶስተኛው ላይ ምን አሉት هناك يطلع قرن الشيطان هناك يطلع قوة الشيطان قالوا يا شيطان قوة يهون سو يوطال قالوا محمد بن عبد الوهاب تفتر يسو ተከታዮች ናቸው አንድ እንኳን ስለ ወሃብያ ይወረደ የለም የሚያደርጉት ጋቻውን ይሰብሩታል ስኒ ጀበናውን ይሰባብራሉ ምታዩት ነው እኔ አንድም እናት ጋቻ አውላ አግባኝ የምትልና ሰምቻላቅም ታጨሳለች የምታጨሰው ጋቻውን ጌታዬ ብላ አይደለም ነገር ግን ጋቻውን ሲሰብሩ ሌላ ቁሳቁሶችን አይሰብሩም ጥላቻቸው ምን ስለሆነ ነው አላማቸው የሰውን ልብ መስበር ብቻ ነው ስለዚህ አንድ ልናውቀው የሚገባው ለምን ይገላሉ መርህ ነው ይሄ በቃ የመግደል መርህ ወጥቶላቸዋል محمد بن عبد الوهاب من የሚል ህግ ሰጥቷቸዋል من دخل في دعوتنا فله ما لنا وعليه ما علينا ومن لم يدخل في دعوتنا فهو كافر مباح الدم